Adom Chedua, God bless you. Prophet Adom Chedua, God bless you. Obiye ye ni wade bi hu be nipa amfa ya adwena nko. De oye man ya soro man. Prophet Adom Chedua papa na. Mimi no. Do obiye ya adwene wade bet ene no ye bu ni se o hypocrite. Ye bu ni se ono no ye e but this man, God bless you. O kan asem bi. O se sesofo yare a ye ma for de man no. Asori ba yare a eno de ye mo mpa ye man no. On say the same ade na man ye so abeye. O ba na ka white no dem. Di ka white no. Wakwachinia ko hwehwe bi wanya bi. Wantimi na owie ye no. O hwehwe mu no. Ada no anka nkire nyame. Second mahunu bi. Ndi nyame tomame. Afedi wasa abegina video so. Esresere nsori ma no. Na owie ye no. De am ye ni o. Owie no hu se nyame wo powers. Enti won fa ma wo. Wo de op physical money. Na ye fa yesika ne ma wo. Ye wi anu am spiritual money. Na ye nto tipa. Any trotro. And then say spiritual money. No one good you do for yourself. If you do bad, you do for yourself. I say muntie do ye. When you do some. Yes. O ma yonko nkankruwa. Wusu ntwadu. I say asase etiso yi eye krukruwa. Etwa ne wa bribia. Etwa business. Eti wo gira adwumpa. O ya ade so ya ade pa. If you dey obedua no. Enwa na Ghana so fun mu pesika pa ebinum a ma dwene wo pesika pa ebinum a mu mfa nyame nya ebinum a mu mfa nyame nya hwe pesika pa mema obi akwa baba obi for GSTV the name still remain of bofo ba ko pe eneso ye da foforo awade de amam ya katrema da bodwuma emoje di afurusane he ene mani abere se kokodom you can say crodom and crania pretty say crodom on say obi da mu mo say ma hye saatade o no say ene ensem na me be bon e oja so asem na me maya highly disappointed in empanifo the leaders of the country Ghana obi say say identity na obofo o kasa asem no hwe it's high time a empanifo no mutu kwan ekwa amanone ekohu ne ma e wo so wo ho nanso omo ye deliberately say omo de omo pese omo fa de wo ho no kakra na oman no ye ya pato ho no no they are making life in the net uru oman Ghana mu a the people are omo ye rich eh 4 people na 3 say 4 ba kwa be ka ho now eh politicians 2 eh footballers 3 eh pastors 4 eh herbalists. That is the only people I know omo enjoy apart from that no uni sa category ma what Ghana ha apart from so be your personal business be now when to governmental worker enye yeda ye bu say wo say ede enti na sa de yikoso a enye yeda ene ye nua ba broni ba obebie nanum e kire the reason why broni ba e be kire the reason why on my Ghana no ye ntimi nkoyanim no na meka create loot and share na mwa mame we come guess prophet inyankaja prophet mo akwa baba obi for GSTV me mba cha meje so apome Kristo adaro mame wo ye prophet inyankaja me nua we de broni wa be kasa na nsema broni be kasa ya na chi adofo na me enti broni na asem na ya start program me da ase mfa kwanya we se so chia atiefo mo achichire benche nyina yes na asem na yeni aba na kana ama me rekra ho yes me hu say leaders of Ghana me pese o de mame me mo audio say de because audio de audio ate nti o ti mi hu say why you mo de mo minim say obi a beti nti mo de mo mi enti asem no how many cars sitting on a drive in the sunlight because sitting on a drive in the sunlight because they need it for comfort. They only have one backside to sit in a seat. So why have so many cars? It's not the Queen doesn't have all those cars in Britain. Really? Yeah. She goes out in one car. But she can afford as many cars. She can. She doesn't waste her money like that, though. She doesn't store it just for herself. You think it's an African problem? I think so. Unfortunately, the people of Ghana are suffering purely because the government is greedy and selfish, and they're just not sharing the money with the people. They'll be mad at you. I don't care to their country, allowing you in Ghana to experience the free. I don't care. They know that it's the truth. It's like the police. You know, when you're coming in the night and you've got all this barriers control with the police, and they're looking for small peswa.
You can't do that in UK. Policemen. You give them. You don't give No, them. I don't give them. I'm a Bruni. Hey, Charlie, I told them I know Chief of Commission. Don't worry, I will report them. You don't give them. So why are you complaining about Yeah, them? because the person I might be with is giving them. That's why. Giving them, that's the thing. Yeah, they feel a. Wow. Asama broni ka me chirechire mi twi ansa na mama prophet nyanka ja abam kakra. Osi wo ba Ghana no broni no wo ba Ghana na. Wo hunu se ye mpanifo ne ye greedy. Ye selfish. Ye wicked. That is why on my Ghana na bre because onipa ba ku timi tokas by 2040 na gunifie na ono nko live luxurious la abra ono nipa no ono otena backside ba ko pe. Okoni kroma Queen Elizabeth on afford the cars bebrebe or car just one car and na ibusa enuanu busa nse na so betima to bebre and also no onye selfish onye greedy so be say Ghana sigan yemu say leaders na de na omoko osa aka to aso say onam kwan so omo ba no ohun say police fojina kwan no so omo sere sika they can do that in UK and the police for ni bi na than beggars and omjina kwan chai and na fa road wet bra fa road wet baby and omjina pe road wet and na go through kura wo kwam nyina police for pe road wet ewo prophet mani abre na awe ho susu o my Ghana se be ye ni a prophet di Ghana be ye this is the born foforo and ye no anu akaro because their minor baby esikika kono o ka no kura ye mpa biu they say who can kura ni yi microphone to tell ni e but ukum ya wunyam kire nkume yes mama nkan che Ghana fo hwe asantifo si obufuo onim so be yes go hu ye udi abro net sikana access kana gu ma ho ewade de o say be bawo maso mo sikana unyani yes hwe de bia meka o de open bia kokoto yeko ya na yesi enye na abro but ye mpanimfo ni di abro yes bro ni wa Kenyan sasem say yes and now the troll mu a police ni ba troll driver what so be checking the license say yes license be check iska obejina no abejina obejina be pesika anye kan o check wa ma na anu no when you pray uzi ani abie when you pray uzi ani nyansen when you pray uzi a school anye nimdie e ya bodam sam yes me can't take Ghana for sure I mean can't say me Ghana for me declare say me ntoba wo wiase biem adenti me ntoba me ndina say me say because one of them no need me organize nipa 100 I'm church members yes no politicians about no abeka sa cha sori ma no ma to ama no na ye dia do abana ma no enkwase ade ano musa die na tam onto bio into biem na be tem be ngwa say me no politician bi say Obama sorry dem to be obani ma sorry me be kasa gize bia nka sika o start din Kwame Nkrumah time because bro na sama o kan say Queen o sika be bre a Ghana no ye main no and so you should one car agini ni adwuma assembly my even ministers ko ekodi di keka me si agini ni adwuma onye ni bre wanya bro ogini nchini ma ho ogini ni dache the me dey bro ni say o ka say hey what obi krom na aka say asem they will hurt you was I don't care when you speak the truth o ka no kura no ni hurt o kura you don't care because it's high time what say ka no kura and penifo no di abroad do at the age of 80 60 70 when is Ghana here then mama ka say me jira ya point do obi so a minister yes all ba na ni ka one account screen 500 million yes we did 2 years ni sika owo Ghana this year compare our Europe no besia ye kope no besia ko bon sika den account so so sele bebre ye chem dugo ase e ho na panyin bi ka se obeto Chelsea teams no nye sika keto na ye pe si ni epesika kakra bi ye kwa ya mefnti epesika kakra bi anke mfa nko no kra no he de o ka na ye no kra enti me ka se bia minim de me ka hwe politicians mo di Ghana bro yes o mama Ghana call you yes na ewra me tia mo ka se de mo nyuma tie yes obetua oka sene munwuma tise na che se ade na mo ye ne papa awrade be ma mo nhira papa say ye bone so a ode nhira na ho de be na papa because aduaba bia wo bedua no eno na wutwa mama quotation we ma yes famo Isaiah chapter 1 yes verse 22 omo kan
ensema wo ho no ayo mo japa de ho mfa bezo mu ti ase se boni bi oni pa be ye biara betu aka yes nyankopon mo wiase na we wo de oba ya wo ni bre ni krono ni awudie ni nsemo ni nti wo se wo se sade akogu ma ho erode de curse be ba no wasefo so yes we can't know oman nyina sika won go wo se de gogu accounts yes hey ye mi yakra ni Ghana se se de etini mu wo want to be the old bra accounts aye bibia Ghana ye wo Ghana Commercial Bank transaction be no mutimi nya wo bra accounts ana ko bo me ha Ghana on prophet Ghana on ya mo bo aya na me hu so obi sore na odi politician bi achi na okọ na okopura na yakọ bonutuo na wawu a me hu no se sa nipa nkan wasi esie no ke to no twena bontena nka ama anene ne moa asodom because only pakron oh you mad or you mad yes bibia kasa you mad give me the reason say o tell me kasa say be ampanifo tienti say be o me hu no say only say you can the truth dey tell me kasa no mo de mo mienko ne nko tie sa audio we ye tie wi a wo be hu no say asem na me ka no eye no kura na asanya no kure mo hwe de oh my Ghana ye de esikaye ye de esikaye o de mo me hwe de esikaye minim se mo why crowd so wutie mo me entie de esikaye class training kakra wo ho ampenti hunyansa wo ho se yempenti na foforo na yesi no yemfiri ase na yenye nru baabi na yemu wemu nyansa nkoto aso common sense nti ye budan na gu ama na nado dan kwa kufodo me ame wofa akwa gina ho 68 million euros aban no ape Stanchart UK any another company China akabom wo mo eba behwe sikano ya pe 68 million euros ewo ho 68 million euros at the house here yantumi fancy hospital 2 years I think 24 months anameboa 2 years 68 million sitting somewhere ya pesikano Ghana mpanimfo na ada akasa ba kono no yes na ada akasa ba kono $68 million ya pe sitting somewhere yes ya dey babe upgrade that very hospital ene enne in 2021 and a minority in parliament who say ade no ache ayese aban no dada amanfo a wo mo ewola dade kotopon patamu and wo mo twe eye honorable kwakwa manu ko gina parliament why say project no a delay tie honorable kwakwa manu yo no so kae e fa asase mu sa dan hu a hospital yo babezi mo telling the minister it mama church ni enti a delay tie ni honorable kwakwa manu kae 2021 listen to him honorable kwakwa manu the health minister me say listen to him abra oko parliament ye bisa na say sika no e wo honom bibia wo honom ye besi e befitting hospital and the amount for mola dade kotopon pantamu ama na say wo amount for mo osu ene eyeteshi ene omo nam epona no hono mo motumi akwakoja yarehwe enti ye buba akunagu nyansameli yamfa nyehwe yamfa nyansa nyadwuma yamfa nyehwe common sense will tell you Ghana wo you have problem to the extent say we want my contractor kura kwan say onye kwan a otumi du kwan so nyina kokositire ansa baba be free ase say oba be here adwuma no yamfa madness there madness asem na oka no lack of knowledge my people perish na ye kan ebi no prophet nka jam nso atie kire wadwene na ahwe ya na oman no Engwadi Yankopon la hospital no me be say say ye woni pa mu di Ghana for nipa di Ghana so la hospital la hospital ho a hospital in say bebre sa o enti wo ba be ye new one no a wonwie no e de na wo so ye so maintain no siesie no na wonya time ye new wine no onwie new wine na
no bu prophet nyankaja we adwene anya adwuma ni pedua pre me nka mo so nti ase enti nipa wainum na diga na so say omo pe Ghana ye ni ye omo ye dan ye ni ye broni na kasa adwene ntia omo ka broni na kasa wase omu di abro omu ye selfish da bia me kasa adwene anya adwuma omu ye selfish ni na so kan odi ka won damo ya na wa pe twini Jonas na mama ye man o yusu atwene unim twini Jonas on me penasem but in the contest baby be say atemdidie ne odi wo mun nko ane de ma me kan sem bi njira ya wa asem wo apeso kasa kire panyini a emfanya atemdidie just pinpoint what you want to tell this time around yeah pinpoint am mama who said they are doing harm more than good to Ghana omo di Ghana bro and they will tell you say mu di abro me ni watem but I'm telling you people say mu di Ghana bro na it will hunt you people down because udi Ghana bro die ebedum mlebi no that time na woni ho na umma ni e refer omo hwe o papa ne be ye Ghana sei yensa ameto abama yentom ma ni a refer na oba dibre bia na nka wo so obatim di no abro na wudi ye nti obantimi ni enu ti de so obitimi ya papa na papa na wuko na ni nchirima di so mfaso se wudi sa abro na ebe how mad the next generation ebi o wa dwen so wa pack bebre eguo nti man betimi me gaza mi jo yes now ya go break no na me gaza mi say we na ye membani abedi atire kase or the digital de be Ghana I come professor we sika gogo maka yes say afa ni ehun the secret awurade am ye omo apa because say no mama ehun omo gumu ani masi na adane no me atom so no manjiri ma so de ndia me kansa ne say Bible kan sembi o se ni onipa ye no ehun akatua na wonya yes Bible na kan nti wo ye papa wo ye fa wo ye boni a wo ye fa ye papa bofo jo say ese wara if you do good you do for yourself if you do bad you do for yourself o say mundie adu ye wona butu sam yes o ma yonko ntwankruwa wusu ntwadu o say asase etiso yi eye krukruwa etwa ne wa brebia etwa be senem eti wo gira adwumpa oye ade so ayade pa efije yo bedua no eno na ubetwa ade bia wo beye no eno na abetwa prophet nkaja kasa ya me kansa mi nse Ghana ya Ghana ne ba akufo de o yes Ghana wa o ya mp na o dia o se minister na o dia la fo na wo so mumani ye dene I say something ko mu poor band ni dom ni ja o so mumani ye de tie o so mumani ye dene se ebu hospital ni nyina egu se grim na obi yare a afi ene bed ayi friend say awache wuye onya stroke ko hospital maame dokono kan me bia me boss audio no maame dokono kan oso mu ko duru ho no omunya ba bi krom dia awache beto nene no yanya kakra na esi wona ombedem kakra na me awie na wabu agu bebu agu na omu wie a omu ko hospital no kra wa he Ghana asofo we asofo Ghana asofo esi Ghana yenya me so ma no mo we ene ye mi yo say asofo no ndi mahunu say gese yi atopanyini bi na maduru ho Grace bi sika bi nche bi amba na maduru ho mama ka say Ghana asofo no mu pesika pa ebinum a ma dwene wo pesika pa ebinum a mo mfa nyame nya ebinum a mo mfa nyame nya hwe pesika pa adentini ase Ghana ye nyame so man yes na ye mpani fo dia bro we ni etete wo hwe omo Christian council to me nka hwe nkyere omo mosom na munya access to mpanifo no mo call mo na ase mo pesika pa hwe ebira bi edui yes Christian council for kasa wo Ghana ha papa yes so Ghana so for sorry papa yes dey ba na ekufor dey Ghana for aso for mo ntimi kasa bi ibasa mi me mo bia hu sa mi Ghana ni yes me nye party bidia yes say your party dia come young people ni yes me your membership me your member me your membership card yes but I don't know didn't to ba biem say we don't tie no tie ni ma o tie fo hu say yes we are so your band na so ba nya kan so ba ne yes en ka onu ntimi say be kwesi de en kana sam we timi fo ba sa we timi fo yes ma ba ne hu say suba nya yes a tira kula me nche no yes na ni mere hu so ko so nyansa yes
Ujeni ye. Ethiopia. Bible said you born ni born so no. On the prom. Yes. Na di obi so no. Na ye tunu pono ye kasa kire no. On the nye gubo ni ma no ya kese. Wow. Dey na make go si. Denti na akasa. Adenti na Ghana say. Ya to abama na na gubo ade ni mpanimfo. No mu di yawu. Ubu hospital egu. So ubesi. Ye nyam mo pick. No bu na egu. We nya sasa. Na sasa anom de ekwan nyina, omo be ekwan. Kwabra ti mi dwi kwan from head to toe. Ye kwan sere so kwan so ni. Ada usto so obi joke. Se wi ekwan nyina, wa dwi nyina, ma kwan nyina tutu. Ade sometimes ade adwene na wo ye. Obi joke tutu kwan so nyina. Na efuturo dware nkofo ma, omo de omo sori ano, anyaka ni nyina air condition wo. Mami kan se bi wa njira. Mo mpese mfuturo be wura ma. Asira so ya. Yes. Madam bi mami wo ho. Oye asthma patient. Yes. Sometime amu ekwan no. Yes. Tutu ya no. Mami no ne ma yi ni fie go ha obi fie ma no atimatim. Yes, kobewu. Ne time so bewu. Kwasiade e ko so ma we munti. Kobewu. O jaje. Wo se kwan ya dwi ha de, yakodwi sire so de, yakọ ayi friends Sunyan road, yakodwi ho, Anya kwanta ya dwi adan onko na contract ya de ama na. Enti se contract ya de ama adan na anya ba ko wi ana nko ba bi. Wadwi kwan ni nyina so ma, emfuturo ne portos nko na eku nipa. Accident ekọ kwan so nyina ye. Ekwan ya omadwidwi ama nsuo ama portos abede dadedam adan. Mo so ya home. Ke Ghana o. Contractors all Ghana won pay aduma ye pa dina so ya wie. Omo do so ba o. Yes. But omo nya aduma. Adenti. Ya de nya me kofido. On the dim mo asema omo ntimi nka. Mama nka sem ncho. Contractors all Ghana, omo ye Ghana for contractors. Do not to be aduma there. Yes. Do not aduma anima nya gu. Yes. Adentia because woman na tuma omo dina so be ye aduma na sika. Yes. What you say? Say the guys omo go di ba omo be die. No mo ba ma omo nti no. Ye fa me ma omo. Because ekwan ka what I know say kwan de o ya. Ba bia ho de betimadu udwi koduru ho. No wa ya koduru be we de wadwi se wi akwan se ya dwi gwa ni nyina ma kwan na portos sa akosi. Ko ye kwan so ka. E wo de ka ekọ. Ko ye antwa road. O ka ai ko de Ko ye atwea ko job ye gbe ho. Ko ye. Wo di gwa ni dira de. Anu aye no rough. O di ka for to answer na tutu. Na ade Ghana ye wo dia. Every day bia depending on fitam because o shock absorber there bia o be bu. O so buy your petrol there 140 o pay the governor 1,000 ade. Azo ora ho ne o. Mami kan sem chao. O mo so na mo se abroche mo asem we. O do go ni wo ho. O be boat we go to akini. Ni bu se wasam o mo so na mo se abroche. Sam mo asem mo di Ghana ha no. Bro ni bai. No baba kwase jafa mo asem mo so na mo so mo titi abroche no. O mo ba ho meka ni etie bi. Yes. O be do ni sam mo asem we abroche. Ye peja o share that. Usro. Bro ni baby. Ebo no so. Even you but do like a grand now so before. Yes. Ghana it will do like a baby. Oh, pre. Aden. O ti ase. Let me do light. Send your baby. You two patrons send your baby. Me can't say Ghana for send me Nigeria. Almost in Nigeria I had to check Ghana. One I can tell. Nigeria you two patrons more. Usro. See and two patrons more word market ma ban me now so ya. What you two patrons da. What you say? Ghana patrons say 50 Ghana cedis. What you say? Omo ban. Na 140. 14 Ghana cedis. Yes. Abroni be ye ni adwin fi enti ye dem na Ghana for. Me ke be siasem so. So to aba no. Me ye dey. O to aba. Me to aba ma to aba nu me ho. Okokro mati na adi wa. Ma to aba nu me ho. Me ka tro. Tie ni ye. Ene ba yire ye tunu kumasi ya. Ba yire tunu o Ghana ha. Ene ni board din che ba yire wa America. Wow. Me ka na tro. Me ba na adi free Ghana akono. Akono. Ne boy e dey say be. Ye don wo kumasi ya no. Ne board din che de wa America. Because Adentia. Because I bro. I'm a nipa bi o Ghana bi ani abi. Because me nua ba ko abrochi o ka kire me say impro a omo sebi bon fanche mo say impro a omo America omo ofa ho di sine Ghana boy Ghana nipa e wa ha and am say ada wo didi yet wo say me nidi matem be example a kire wo o say example ni
empuro no mo America no omo freedom to the extent say enipa kura ben na epuro na ba ne nchen be sa opuro na faneful plane woni nipa kura na mumie no nkwanfo plane na mo ntra plane mo be ba din opuro ne nkare obesi Kotoka international airport say kim uyi opuro ni si yi nipa ni si ya na opuro na fa ne ba bi enipa ne ben bio obeto wuram because who say the system here is not working who dia kura obewuram mbare no. No one that say Kofi ayi friends Chinijo na say afuom na just say afuom niam na na ye nti adenti ne panifo ne sori a omo si omo de omo ma na kwa abrochire akwa hwe omo health adenti na mabie health sector ni bi wa omo ma nko hospital wa ha no odino adenti na mo bi school education wa ha enso minister president ni Kofi mo ma nko school wa ha yemusam say dientia if the education here is good adentina mo man ko bie manu ofufufuru dia man yeni na mo ni fried rice but mo fon se ma adwum say fried rice no ebedu mire bi na the fever ba bramo aden mama maga na ye dindin ye hu ye ho ano ene obi wo ba wode ni kofi ekura na o se esu wa wo ba no wode ni kofi anka ye say ye ni je no the soon because on him say the health sector is even not working properly and now the health insurance call hospital and yejuma the only thing that me yan say magic card asa and drop be and pala when I'm say free as I acquire health insurance mu wi a create lose say nyema basa go na me yema Ghana card na modi ama ye den Ghana card ne ye den database be na modi feed information also mo ka say Ghanaians we are illiterate sana we have literate people. We understand what you people are doing. Stop brainwashing Ghanaians. Stop using your brains. Some asthmatic Ghanaians. The youth are suffering. Create job for us, you know. Makoye cathedral. Cathedral ni ye den. Ye be yada. Mo die mbenye. Ye be cathedral no do. Ye be yada. Kobo pejuma ye. Kobo ye school gupie. Pejuma ya. O se cathedral. O di ase. Kati de yarida. Wo si kati gogo abroche no. Why na the ubu so ni be na one man komano. And necessary the aba no o man mu no. Ubo say obi ya dollar account no abie. Na o create Ghana sika nyina na opia gum. But mo refi say sika ne ko broni krom no. Broni de ye ne kro yie. Na ye ni sika na ye pe no. Mo sisa de ma broni. Na ye te o man mi e bre. Adenti na mo ntimi create jobs. Ema youth ni nye. A hungry man is an angry man. One day, we better when you know we share the wrong person. After when you be ba so ka because me hunya nka me mama ni yeye and can kura ni nyem say me hunya and then akromfo adoso because of this. And then yanka o kan ya na police for you. Ntia police for so ebusa mo. O man no. Obe ye be oda mo a kwachene abra mu nim say ade na omo ye na emwa no. Hey, me see them in police for the power. Na say be Ghana dun dem ni police ni. Ebinum boy adwuma pa. Da bia me bo Asco police divisional commander abaso. Me say esa time me say pe position kese de man that man. O you truthful. O ye juma. O kan no kure. Onim ye oye. That man o kan no kure because ye konya incidents be e ko ho the way the man no e use maturity dey solve problem no me hu say this man high rank baby. Even president Obama minor because he has the brain. Or come here in nerves and down my beer when say police any civilians here. What's if you all uniform where we are? The only thing I can share this uniform. Uniform. Now the uniform na abifina all uniform na. Again I been free hobby. Until we shouldn't use family. Oh, fear me to me. What the some white car. No, you be sorry. Let's say, only me, we were. It's in the paper. The white car, my fish. May you be. May you have particular car. My free. I'm so party free bar requires to remain where they are mammy. Or what they are mammy. It's will be Biana and Kawakuma and Nay. Say,
hwe bi ma me no fa hye envelope na wo nso so ngina ho me bom pa ya ma me see me kan kire awurade amoama o ka fia me ka ma me kini so ne kan kire me papa o ma o ka o pe go mo say ye tipa say ye trotro say ye private car o remember idi pe ja nsa koso Holy Spirit awurade ka na de me kwaso Prophet Yakeda. Ayana ewiasi. Okay, and then when we say Solomon, a ready ceremony of the party in Nabi. And so Gokumo be refanning. Ewiasi we young. So one to was here. Prophet Adom Chedua, God bless you. Prophet Adom Chedua, God bless you. Obiye ni wade bi hu be nipa amfa ya dwena nko. De oye man ya soro man. Prophet Adom Chedua papa na. Mimi no. Do obiye ya dwene wade bet ene no ye bu ni so ye hypocrite. Ye bu ni se ono no ye e but this man, God bless you. O kan asem bi. O se sesofo yare a ye ma for de ma no. Asori ba yare a eno de ye mo mpa ye ma no. On say the same ade na man ye so abeye. Na de wo waduro ya wo di na wei. Wo si o papa be so da ya kireo. Se o da ka right. Na papa so da ye no. Me ba ne refu se fundaka. Etinye bi white. Ere no me ko. O spiritual man pa na kasa se bo. Ni refu se fundaka. O ba ti me tem ya kwasa ma do. O ko peka. O kasa kura ma. I'm disappointed in him. Man, me didn't we yaw. Nanse ya o hira hwe eda sum wo correction ho. Correction ho. The same Sunday no ahwe obi asum den. Na chese abusua ne de sika na o mani abre e wo correction ho. Wa hire eda hwe na sum o correction ho. Sika na ewie ya asofo so aba video call. Nyame yi a kire no. O ba na ka white no dem. Dika white no. Wa kwa chini a ko hwehwe bi wanya bi. Wantimi na wo wie ye no. O hwehwe mu no. Ada no anka nkire nyame second mahunu bi nyame tomame afedi wasa abegina video so esresre nsori ma no na uwie ye no de am ye ni o uwie no hu se nyame wo powers enti won fa ma wo de op physical money na ye fa ye sika ne ma wo ye wi anu am spiritual money na ye nto tipa ene trotro ana na se spiritual money no no won go bi wan go to Kantanka. Sha enzemi wo wa won se ye pa. Why was ya so mistake? And how many people be aye sinti di o mpa. Oh yes, asofo bi subai. And how many na Kristo so na den. Na mami ga se menjo. O ba pe adwen. Ane de one create to nipa so. Yes. Ama bo nipa hu. Yes. E de anya na awieye. Awieye re di obi ni mo. Awieye. When Timian Cretisi can't buy man, sorry, man, I'm going to I'm a woman to me, more fun, yes, what? I'm a young pan, young Kayana Busa, so Mr. for any this year. Sika be bom de dey. What they could talk, na car be only be. Car bay. What the car is the car man want be dey. Obetinam. I didn't know Juma, you be abre. Ayana Busa say sika be nom de dey ya. Na say e ho na reverend bofo be ka say Yesu ye magician. Ye kase magician na e ade bi anipa ne ye ode atro e di dada anipa no so no ye atro but to be kase no magician mu nyina leader dia na person o say nyankopon ye trofo adan na mo blasphemy mo say nipa adwene e wo nyamesom ho sa o nye antichrist e so tia say Jesus Christ come ansem mami gaze mi jo hwe nye no say urade nyame nyankopon ma wo ono mbetmo ye di nyame pe yes e tene o mu ntimi Prophet Adom Chedua, God bless you. God bless you. God will bless you. Sika no nya bi, minim se obi. But wo dia, o ma obi sudi bi. O ma hunu se sika no, ensori mane di sika ni bi ba.
Most of the be yadoye. That's what the 40 boy, Gia. Over the to mansions. Bro, accommodate one of my guys and Minjo. I don't judge me as only no. No. Well, no. Nyansa than it dream. I see him to die. Nyansa no son. Nyansa no son. Nyansa. Yes. And what Ben wants yet to love be said. Yes. Peliase or Penipa. Yes. Or Chia Kramer Radi. Yes. The kingdom of God. And what do you want to hear? Korea Okwakra. Korea land the year what J. Or so to see a time. And the man sorry my own nipi. Korea. Korea go human call me many years of this year. Maybe say. And just so to come as a crowd road more. Me say Apostle Dr. Louis Barker say one district one factory no and Kyei jai dia ban ni di bedwa nanum ye hunu biem and kan sori ne gye to omo say Ghana a Christian dominated country and sori man bre enti every church be a beto ye ho asori awo members more than 500 to 1000 no yen be create district one factory ama yen ye church and e be pure water factory Gale factory and then your and church members and be saying is and at the same time sorry was a pija cause when you see at the same time Kabanis was a ska because when you tax the another person was some bomb in some man and then me praise the men of God that we in Apostle Kantanka Apostle Sarfo. God bless you. God bless you. Why would you tell me bless this man? Say, share mine and my church members in Nina. And will be a Jumay. Omudu Muya fool. Omia for you. Ah, wow, here, Mono, Befabica, while here we Omuya no more tons of swa. Now, Omudi Biabu bomb, sorry, money jets, minim nipa for. Ah, Omoya, jewelry near Ubonia and a Safunyami jewel. Oma woman to Tony Disa. Obi obeto be the bedin. No, no more. I didn't know that I saw them. Sarfo nkwan go because omunim niam pa omunya no man mu ba ya musa wo se wo sofo awo hame ensoro man nipa dodo say na to badin obi akwa kwa so beto badin because what catch say only 5 million e ma sofo awofo amika se minjiro me ti opa apoto ko dijafo onye nipa yes me mine nipa suni ni mu yes nipa tebia ni mu yes amika se minjiro gana fo mine o me ni nsia one day na ada me ni man nya kanta woni pie na waton suro yes amika se minjiro me ma tese sapo obe part that day no also be the birthday no ana me yes be mo tira mine yes enudi me call na you know asem ma kan woti ni na bro sign no me call me yes me call no mo kete no ma ni yo mo mi hu ni mi hu mako ana mo na me hu apostle Sarfo was ada one appointment na me say appointment by o ba ti so ba na me so me hu ni biye no so for me call yes o inside o no say ma hi ba na boy ni ti chime o say ada opie na me say papa ma ti so ba me say me hu was me ni bla ka was me chire me afa my boy what the humility man na me guase wo man because oye pure hearted person do him say untimi nya ne bone this man kwa we ya ne bone enye nam ka je papa we ya ne bone enye papa akoma no ye pure me ma tiw di me hu dia wo ye me ni mani tiw me hu dia me nya asa me na fom na tietia sa me nya dan yo o se brown so me bo me din je not dem nchira na wa tam bia wo na ko papa e for nante na ga me ma wo dia wo ye bia nya yi ma wo na man wo ba kase aso o ka tam me ni no e bi o na me hwe ni programs sa na nsa bi ni obi me kwa Accra na me ba VIP came yes ana me tell me be shia o to che putoja yes my lost number because of me phone say anything yes na o ka tell me say e kon bi o bo say me apostle Sarfo tan shame you no yes na ye me yes my lost my number he onu be din ko ma apostle ko Sarfo timi ye nyima bia e wiase abrafo kura suro no na ye nya nipa we e wo manga dem ni edi na bro e ka ya man bi warehouse no me ki bi wa hanche de nche me pa akrobato asem o tino ye zero da bi ya o praise mine no de eventia o because man na man a hero mine na man ye nipa eno ani dia me sua fura akrobato mu a yes e ma me
talk about asem because on Kyei wonu so wie okoto man ni kai ni bi say no me papa ye card ya me tobi twimo obi ehunu say Mr. Akrobeto a man say nyina hwe me sia me no me te papa ni ka mu twidi a na chese ka na original sani pawe hwe apostle wo land bi da uko Cape Coast Accra to Cape Coast yes wo baby wo si dan bi ya si ba bia de me wu de me na de dia sani pawe yem pali fom fakirin to fom an konin nchen en ko panin dia sani pawe dia na chese apostle kwadwo Sarfo Kantanka eno so akasa enti wase body kasa no ni am prophet in Kaja ne kra ba no ho na hu se sani pawe oye the Holy Spirit okuta the Holy Spirit in him mo de mu enti asema apostle kwadwo Sarfo me ba unu be ofri ofri abrankase abrankase otra kasben yes kone se na yo ahono apostle Sarfo free yes wo de enti asema apostle kwadwo Sarfo enti na asema enti na prophet kwadwo ono so sa cho ba bo de ba yo so any say me gini dia and so no bebre fa wo mo ano mo de noa ani enso nyina and to hwe enso bebrebe ebi no kwa de wo mo rugum agro ay dia kasa ono aka te se Duah mo be kasa fo na honkonkron no ba mo so a mo betumi ayiyet na wasa honkonkron na ba mo so de ohini biu na kata mo ya honkonkron wo ono ya honkonkron na mo wakome mo de ebu fo se ontimi nye ana mi ye free on ani se mi okura no a o be ka se oh papa we so ye you entimi so betimi aye de me pense o so ka se nako yebia na mso abaka no na radio so kama ni beti asem ne tietia no what asem no kan mintimi nye oso yifri ho yes mintimi nye oso be ye ube yifri ho mintimi nye oso betimi ase ade abrofo ne de ahaya ya bibifo no because o makofa bible ne de aba e na ye de niema bi cross bi a ekono e favor o mo abrofo no e de abekekere ye enti aka agrepo ye enti niema bi wo ha ye de ahye ya adwum se mintimi nye wase honkonkro ne ba mo so a eno no so pese o kire se honkonkro ne ye wo edi enti na nyame so ba betena mu ndi honkonkro ye wo honkonkro ne ye wo so onya honkonkro nyame metena mu because nyankopon tena de mu a eya kronkron enti nyame enti metena mu a na se honkonkro no ebi ni mu enti se onim se wo honkonkro no wo mu dia ene dia I can do spirit ni me ntimi nyane de prophet Tirwa obo ye mpodako yen ko wi ni god this is that no come back you brother we are very intelligent very intelligent yes ana Ghana omo me intelligent na nkasa no ni be be wu yes yeah omo se ka na wo ye no oya ka na nya fe no di kwasio na se ade we okache wana afa wadwen okase ye we ya okaye na ache wadwen obeye because we control the brain of you yes na di ayo me dance kran say ni tv na o man baba no baba na dum na so WC o kotena so you sorry na flash automatically oh better chi na ba Kantanka bo me se o twon o to twon free wo Kantanka ba meni aba ni asem twon we nya umpe we nyina mpe broni ye de o na pipi we de o kan okrom kasa Kantanka me ba twon no ma mpem yesi mpe we ye pede e ba pipi abro ni be ye ndisa politicians croyers and the tax atono so say the car no to be ye duty ansana ye na car ye no abrotire car ye kra baba jagaja wonu so bi anwene no mama na agugwa wanwe ni nyuma ma de say
asam no yentime nka e be na nyom entime de mientie nyom na wi anu ato Kantanka de nso wo de entie nyom a yanwena ma na yo ma de na o manu gina opuno chi ya wiwe wa ye hu ye alaje ba hu ba o mia ba cha wa ma chi sala o ye wi no wasa akoda na o nda ya asore wo nko na wo kwanya se wura o mampanyi na adu fie na wo bokoko ye na na twini ti a o sina na no gina opuno chi ye na ekom de o na no ye pre enka na ya si na ya ade a ye nka ene na ya bone a ye fa kwa bi sutumika na ado wadaro ma o na nanom anope ekom de na wadaro ma ekom de na hu ye mobo na wadaro ma ma ye kwa nya ne ensu ye nya adwumani ye nya adwumani hwe kodo hwa na ya mere onana no wadaro ma hu ye mobo na ma ye kwan ne ensu ye nya bibi kakra ne ye mpodwe ne ye oh ze ya se sa obi aya na nyom we nyina ye ayo fawdie o ti ase te nipa gidie wo mu no free ho a na ye fawdie adane wo fawdie. I mean, coming back to Apostle Sarfo. Yes. Fair nipa no. The whole Ghana. Only size. Yes. The whole Ghana. Yes. Only size. Yes. Ye ni obia or ye nyema papa to say Apostle Sarfo da. Yes. Or ye leader. So no kazo open mampanyi ne. Matwa baba no. Yes. Because I never record no the obia du mama Ghana for bet 5,000 and 10,000 ye. Anya bi ye. So man nasu bebre ni nyina mo an nasu no mo didi. Maami di for me ba maami di for ne bra panyi oni na ye adwuma. Yes. Also wo me for more than 10,000. Omunu a emena dwe no. Ena omuna ne. Omuda akoye da. Omuda aye na de. Omuda ye adwuma. Hwe emekro na otimi di bi ye nnwuma bebre. Apostle Sarfo body otua otutwa to ni nyina no de si for na san ye aduane. Asa be nyini bakese otutwa to no. Otutwa to ni nyina afiri ho. Na ni ya fita ona se for madua. Me titimu na hwe no. Ono na ye. Otimi ade ayi body ani ni dua ni ye. Ni yini ni woto obetwa ni nyina afiri ho. Na ni mu ni nyina afita. No that otutu for no that jo. Ai chato chene na Pena me kachiro. na face pon na waye wo tede no ye wudi na yi a otimi atu amana na face bia nim no no aye na face abegum ma wadua mahunu ayi amango a tie aso O nima ye kase be kan ye we decide wono on the ba here na gofosio ene waye we decide and gofosio 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 na di ba wi ase ohwiegu Apostle Sarfo ya haban o de haban na ye owie onome ade ya no se onome ye onum a ho ye din eye den ezo ohwiegu ngura nso ana ase tie ni o nipa we anka se kaso oye papa o se anka ye duro na brofo de ye nua kase de je sika yanka no o me fa kwa asa no mu ni koye o mgo chi anka ni nyina tugu no mu di aba no ye tie apostle Kantanka de ye kwa ne ngo tie na so ene dia prophet na nsam ne de tie nsam kase pa o macho once ye nsam gogo tie Bishop Daniel Kodjo Obinim Kodjo nyansani ono so abe drop nyansan kasa bi wo ono so the birthday asem obeka na asem no mu do pa na mema hunu se COVID-19 eba ye de nyansa wura ankofo tirim pa yes asem a Bishop Daniel Kodjo Obinim ka no de mo yentie na ye hu me mintie started a asole enye adwuma ye de ye koto so asole nye adwuma ye de ye koto so aha ye hia dem aban kura betima seize yesem obi ankohia bio even coronavirus kura betima block ye covid ba ye aban ya announcement sem obi anhia bio eyiye party wedding adoring church gathering place e ba ye nhia it is a 5 years osofo enanka asore na wodi wuti atoso se sunye wo bedi nyina da so a mesi ka be bo wonsa no eti kakra na awurade de fa asore ni mu ma wo no aba wonsa no church is not guarantee fastati bibia eye guarantee a eti ho afebo kopem da wo bewu
as a pastor, eno na ma asofo bebrere no na so ayehye no. that is what has made some pastors hot lately. Me ba cho ma me confess enchira wo. Ma so ayehye e wo pastors so. Because the me di omo ka no. Omo nya na said the omo pe no. If so me ya dwuma wa ha. But ma so nya ehye wo me ma so. I'm telling you. Yeah, man is here. Prophet Nyakaja. Uzo Kojo obi ni makasa. Maso ya she. I want so. Ade bendi. Asofo na mu kamera ho. Obi aba be ka chem se mi ndua ne ka. But me madie. Me so nya she won so. Ko sika ne ba ho na edi. Kojo obi ni makasa nya me enem no kure ni. Me die. Asofo me pon ma sem pa. Okay. Yes. Oni Reverend Ebenezer Dakwadi yado. Yes. Papa, me yadamo. Yeah, na dey wa come the penance empire sorry. Oh sorry, opambo. Obi so for be ni Ghana o chen. O chen no, opambo ti sorry. Sorry nyame sa na ni coat ni nyina for say twa won. Na ni me nyom wako. Na ni mama me di kunu no. E dey nyom be a. Ai, voye. Oh, good job. Yes, sir. You know, go. Ni ya danidu. Na sorry nyame se be de wenti. Na grofo seni badi. Okay, ma go no da. O twa no blo ni agrada de se. O twa blos. O dio. Ewi asi we on. Eso o ta okodua. O yi ni America. Yes. Ana ba nchinya eja ne bache. Ebe kire. Ti kwajo obi nim. Kwajo bi nim dia wa bojuma. Ewrade mfa ne nko. Na wonyere no kwajo ne hia mmere bi kom se. No be this of me yet de kro me nyame nwai. Dinwan na guzu. Dinwan na ze guzu awe ne mu nsam de bebre boya. Dinwan bi stumble nwai. Nyani de. O de ahoma bodo. O de ze no me rough. Was it hey enkrana me pele de me de enwura mo nkra ko na ewrade de ba we afuma what do. Was it yes sorry I see a chakra. Me makra na me ne de enwura mu de go o ti o de enwura mu mo de o ya fuma no oko o ba ma de chefie o bi era na fuma no oko ti kojo wa boduma ana jai fa ko na we so tia Ghana so fo a omunya bre anytime ehwe obi for GH. Yes, God bless you people. Mama kan me njira o omu ya de. Yes. Omu na ma ye hunu se ye biribi. Yes. Ye bibi na anko ya omu na tretre. Yes. As and deposit the whole church said him in the church. And it is only obi a tretre wa ono ni Nyankopon. Yes. And the obi biara onya brehwe yen. Nyame shram. Nyame onshao. Yes. Ni madamfo. Me sofo. Yes. A me nya hu ni da. Yes. Francis. Ransford. Da bia my me say da me hu ni de. Em say me de church. Me kwa na say me ten nka che but I think say reverence or ten nka my enter nka because na say me reset me phone I said numbers baby do am ma lose into me srew my enter nka obi for GH. O jise oyo obi a me hu ni say oye nipa. Yes. Odo nipa. Yes. Na awurade nko so nhira no. Awurade nhira. Na de oye bia so nya yie. Wo yere no ma wa busua wa dwuma. Ni nya na de chia no no. Na me chia no. Emi nzai ana miami nua sister Mimi ene bra Augustine. Omo nyina ya chia o. Ana wa wa down for lawyer. Pap blanks. Kanzi blanks. One. Baby awo bia ya chia o. Awurade nka obi biara ho na me chia miami ho kani. Ene ma sofo ene miami nua no mo nam ene miama minye ba ko a sese ni ma me. Enwa afrim. Evangelist Steve. Ya chia pa ya ma shade. Ye nim se na de. Ye nim se kokko. Awurade nti ono ti de o ya ase. Yes. Ti e ma o shade. Ene Randy Cosmos, Derek. Maybe I will be Awurade nja. Ya chia mu nyina, ya chia abeso me chia. So for kwa mu nyina me chia. Ene mi madam for passion. Kan be Bishop JK Afrifa 1 bakupe. Papa. Bishop JK Afrifa 1 bakupe. Ana tuva kofodia. Ngade. You know say? Wakonta. Ai vai apam nyame ana. Apam nyame. O si on to Facebook na ne mu adwase. Are ade de de. You know say baba.